Sinoć je bilo, znači, sve neopisivo. Ostali smo do kasno u noć, možda ste i pročitali jedan od njih, Deni Lušić, proslavljeni vaterpolista, osvajač medalja iz Madrida i Seula, kaže da ovo nije doživio, a puno je toga prošao. Ivana Gudelja, vjerojatno snimati isto od našeg heroja, znači svi su pod uticima, ne mogu da vjeruju, Milojko Pantić, Stanislav Karasi, Faruk Adžebegić, Baždarević, jedna nevjerojatna euforija, jedna nevjerojatna ljubav ulcinska, poštovanje, gostoprinstvo i ljubav svih ovih ljudi koji su došli, i tih fudbalera i svega. Ovo je jedan, kako su ga nazvali, lonac kazan svega toga koji kuva jedna prava svadba jugoslovenskog fudbala u Ulcinju. Neće da povrijedi nikoga, ali mislim da ovo samo Ulcinj može da organizuje. Ovo je jedan veliki izazov i teško ko može ovo da obuhvati osim Ulcinj, i ovo su Ulcinjani napravili.